Kumba julong man lakas nem ka syat be ding klam jong ka senrat ya long wa ya jer bat nong kelem kalapoi sya ka bakut no hapdeng kejing ipu iping ha ka khar artrik nailar. U kongsan ubawan saki ya ka be ding klam ude usumbut menteri rangba ka jela umasnya balang thar u balakula ru bante pen bhaya ka tri perdane ka ajnar ka yalong kumju ban pen bhaya ka surok ka balakenjo arpsan klur tingka. Layadon langru u doloi ka elaka jawai ma puramon kenjing kum usumbut kongsan u Presiden Senrat Jawaima OH Toy u General Secretary Senrat Jawaima Arwat Sumer bat kiwe-kiwe kinong syak khot ngobha ha ka jingalang ka bala penyai da umma perkhat syela Presiden ka Senrat Yalong. Ha ka dikakenti kirong ni kirot ki bawan poi syatre perda ki don nyau telina Yalong sau telina wa ajar bat ka wena nong kelem. Kampung lagi ramba ke muromi lagi Rat ko fan kam na tubar na mukula na jual guru jan bet guru sembilan man ba kawan mo kita kam ni tau ba iklam kani man kami kata pokok utendong lang perawi bu presiden ora jual guru jan belang ba kon mata kani man ni ora jual Orang kampung yang sadung kami raya lomur kampung lah, yang biar nang hari ini kasi, orang lagi ni kita kuda timur, kuda tiada orang. So kita cipon, yang cipon lagi kerpang lagi hilang dok, kawan yang saya jual, saya tuber, saya kermang, kinong kinyam, kinong citrinyam, ya pi kita iba, paisan moro, punro kalau kentai punra. Karena skemi, wakajing pendek niam. Wa lamba ka ganyan be di klam yung kasen ra yalong oman ka jinggar ku onam to ka ibenta ki kon yung garai anrai de ibenta ki jinggar ku yo waro lang Jadi iba jadi emang yang kirengkat hantam bahwa ya lu tu ya ini sistem godep aku dah yo chief minister wan yo kijat ni ka chinong yong ni ka ina yong patnyau kemen ni le kamu di declare bila yo eka sunson ar pausan kur ni ka banta wo penba ya ka chinong ka tha yong bat kam jo ni ka ina yong ikam karai penpau jing sangu ya pi ni ka jingya lu ti yong pi ai go blai o em